Buri mwaka ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bwinjiza mu mifuka y'abantu miliyari ibihumbi 243 z'amanyarwanda ku isi hose. Ingengo y'imari y'u Rwanda mu bihumbi 2020-2021 yari miliyari ibihumbi 3,245. Bivuze ko amafaranga ava mu biyobyabwenge mu mwaka umwe yavamo ingengo y'imari y'u Rwanda mu myaka 70 igihe ubukungu bwaba budahinduka. Nitwa Brown. Uyu munsi ikoranabuhanga rifite ubushobozi bwo gusobanura icyo ibiyobyabwenge bikora mu mitwe y'ababinyoye. Ese ni iki mu by'ukuri kiba mu mutwe w'umuntu wanyweye ibiyobyabwenge? Niba biyobya ubwenge kubera icyo abantu babinywa bifuza gukomeza kubinywa? Urumogi nicyo kiyobyabwenge cya mbere kinyobwa cyane ku isi. Ni gute ikimera kimeza gishobora kubata abantu bigeze kuri uru rwego? Mu bihumbi 2018 umuryango w'abibumbye wabaraga abantu bagera kuri miliyoni 192 banywa urumogi. Mu bihumbi 2017 bari miliyoni 181. Bivuze ko mu mwaka umwe wonyine hiyongereyeho abasaga miliyoni 10 mu banywa urumogi ku isi hose. Ni gute icyatsi kimeza iyo bakinjije mu mubiri w'umuntu gituma azengera? Imwe mu mpamvu zituma bamwe banywa urumogi ni ugushaka ibyishimo. Ubwonko bwa muntu kandi birazwi ko igice kinini kigizwe n'ibinure, kandi ikinyabutabire gisangwa mu rumogi ni inshuti y'ibinure ku rwego rwo hejuru. Bivuze ko iyo iki kinyabutabire gisangwa mu rumogi gihuye n'ibinure byo ku bwonko, bitangira kuguha amakuru atariyo. Umuntu yakubwira ijambo ukabifata mu buryo butari bwo, wanabona ikintu ukayibona mu buryo butandukanye n'uko kiri. Ndetse iki gice cy'ubwonko nicyo gituma umwana iyo ari kwikurura ku mutumba ava ku musozi ajya mu kabande, ajya kugerayo ibyishimo byamurenze akongera agahaguruka agasubirayo mpaka ikabutura icitse. Nta muntu n'umwe uhora yishimye mu buzima bwe bwose. Uramutse ubonye umuntu uhora yisetsa ubusa ubuzima bwe bwose, nta kabuza wavuga ko afite ikibazo mu mutwe. Igituma umuntu adahora aseka nta mpamvu ni imwe mu misemburo iba mu bwonko ishinzwe kugenzura iyi misemburo y'ibyishimo, ku buryo umuntu yishima hari impamvu, nko kubona umuntu wari ukumbuye cyane kandi wamuherukaga kera. Rero urumogi iyo warunyoye ruragenda rukagabanya ya misemburo ishinzwe kugenzura kwishima hari impamvu, noneho umuntu agatangira guseka ubusa ndetse akishima nta mpamvu kubera urumogi. Gusa ntago ari buri gihe ariko bigenda, kuko abahanga mu birebana n'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko iyo unyweye urumogi ruke bishobora kukugabanyiriza imihangayiko, ukumva usa n'uwishimye nubwo haba nta mpamvu. Noneho iyo wanyoye urumogi rwinshi bituma wumva uhangayitse ndetse ukanagira uburakari bwinshi. Kandi iyo umuntu amaze kunywa urumogi atakaza ubushobozi bwo gukontorora ibice bimwe na bimwe by'umubiri we, ndetse akanatakaza ubushobozi bwo kwibuka ibintu bibaye ako kanya. Bivuze ngo abishuka ko iyo wanyoye urumogi ugira ubushobozi bwo gufata ibintu byinshi baribeshya. Leta y'u Rwanda yemereye abashoramari mu gushora imari mu buhinzi bw'urumogi, aho rukoreshwa mu miti myinshi nk'ihabwa abarwayi ba kanseri, abafite ububabare bukabije, ndetse urumogi rukanifashishwa mu kugabanya ibiro. Ndetse ikindi wamenya, urumogi haba hakenewe abanyasiyanse barupima bakaguha umuti urimo urumogi rupimye. Imiti myinshi ndetse tubona ku isi ikomeye iba irimo urumogi. Bivuze ngo twe icyo tuba dusabwa ni ugutegereza abanyasiyanse bakarudupimira bakaduha imiti irimo rwa rumogi, ariko rugamije kutuvura, apana kurufata ngo turukoreshe mu buryo butari bwo, kuko bibyara ingaruka nyinshi zitari nke.